Znači, evo sad, da, kao da se napunio baterije. Sjela moja tijela. Da mora vidjeti na prvi prevoz. A ja se nadam tako kao što sam isplanirao da sve u poredak nisam pisan. Nisam pisan, onda ću tamo za plan da vidim što sam pokazao. Ova mi reče da može da mi se smanji rata, ali godine kaže to tek postoji. Sad se samo treba smanjiti ta rata. Jer poslije možeš da kažeš da se poveća rata kao što je bila, a da se smanji godine. Pa nema veze i ovako obratiću. Bilo 40 eura, znaš mi šta je to? 40 eura plati mi račune.
Mislim, i vrela snimati. Jedite i vi, svašta, pojašta i... Davaj, davaj mu se hlebom, jede da to ne gofari. Ili ja bio sitni čiser, znaš. Uvijek mu daje tako nek jede fino, jebi kad može već da jede. O, i ona čokolada. Ovaj u kesi,